actress bangke lah hello ya deh. Ya. Hi hello guys, welcome back to my YouTube channel. Frank Sunili video. Kelang arab doan kita kardon apa juri log deh ha. Ini ya vlog bangke lalo. Ini ke ningarong arni mat nang litun ta chini lo. Nang fancy kabir tipu laso album karidis tiar ni lo pini bangke. Nama dak jengkha. Ndak yo la I belong si pini bangke kapat tiga jala ha. Masih puta, alang ni kanta chini lah, aktor, accho, alang ni main gas accho pula. Keren lah. Lapen adi mesti dak filong anjo, mana? Adi long mesen lah si militan non helang nang keleng, mana apor, mana short lah nang keleng lah si producer lah lindo, singer tumdo lah si adungan le ni dinampak lang poni po, lah si nang linta nang duni po mo. Lapen milinon dak ayi, lah hem anang lagi lah, lapen pu, lang ni yopun biji lah. Lang lên bay rồi Big Ben. bên nào tập luôn Kenapa tak 6:30 lah. Ben isi bet. bên express pan bang ini nampak lang tadi ha ini express mau itu bu bang ya lang amen pon tanam amen kalau jir ki buda amen pon tanam lah sem level nya ngelap lu Sudah lah. Ruang ni ini pasal tu. lang lelo producer Oh, lang. Fata-fatis blog kon nama kasih tong dak si paklang pitil lo yo puna tuh ke pong repet start dak masih paklang pit lo masih keson lo ini ke Wala, non jenggap oh. Video ama ada bang si rilis ada bang ulun kita lo no. dong express pan bang paklang plate pin lang kasih ini bang si nampak lang po ben Laksmi Han Sepi Laksmi Han Sepi lah kan express ko bukan. yo pula kena Laksmi Han Sepi singer female singer Aki hai. nak kayak pula nak ben pula artis pula nak ben pula oke kan Chandni tapi actress bangke lah lo ya deh ya tapi singer bangke lah lo aneh kan cepat tuh pikan dembak orang nah itu cini lah non bangke ini di dak I belong mana star KSA star tumpan ni di non nampak lang ipo KSA long presiden lo alang ni lo rukasen isu Kadang deh, kadang kita main langsung nang blog main Fata-fatis blog Hah? Patapati blogs kelang arab do ans tami tapi na followers ans tami alang fan support noy kadang kita alang fan tami tuma kadang kita cara itu kan si alang tami ang song ni dunti lasi kadang kita fan tami ni cuni di dungang tungal lo anutin tami langsung blog subscribe dunang po lapen like comment tami video nang po langsung saya alang fan tami ang song padun long dia fan mate subscriber pa ong dia fan kadang kita itu cerap tu nih asih itu metang bong mene anu tins tami sono RGB dun deh pelote alang tami kile dia uni deh tahu nasi kadang kita tami itu karbeng lo atau kan lo arab orang tami alang fan support nih kadang coba lah tapi anpu alang ni ke Birton Sarlo ex president KSA ko non bangke jengkha tahun non commissioner lo wah ni tum do Arjemin nai tum do tapi anpu ke aprang kosan do classmate di kosan ni amen do lilin bepi mo समझ रहे हो समझ रहे हो आप masih guys non nang kasih tong dun do tapi anpu reporter do masih napu hello hamren nabirta long nang litum thailong ta hello aben pu alang li hello aben Lilimen Gubinson deh, apa non ini hamdan beta along si klaim dong, apa ini non ini ladang nang citong lun mangke dak jengkha hawa long non dak jengkha hawa long non owe kimi ason film album hai keselam kabonda pon lasi alang litum ka cebat duplen kini bangke alang litum kitun lo lapen labang so video made ka release po las bang so ni na citong thap sin tum bang so di na citong so guys non bang hedi hamren nabirta tum mane news mane abirta mane country log lo asini dina pang ko de adung an tapo lai le amar ni yang samul made di atin bang ge lasi asat so ya
lapen lai le kalau gitu la actress la pen Samson taruh dah lah Philip Hinton sing in some kind of jelo la ton nangkar report nili mena bang ke thare lin dokteron non bangke yo se piana tu kontuna Fransi nang limen la pen nang lirong pachini cuma Mga Francie Cardom Bajelo, nilimen ke Sami Lakshmi Hanse Pipu, lapen nilirong ke Hamren pen, West Karbiang long, Langteng arong pen, lalo. nang li lun kilun nang ning dok oma Lalo ni lun kilo ni ning dok o bihek pen sta. ipo alamajan alang litum helo cepajan lang pu la kan cepajan lang pi la se cepajan lang kan non thara tu pana Fransi nang limen la pen nang lirong pachini cuma Prangsi nilimen chikasin na bang pang bangso hamdan berta ke lain kiti kiding la pen je ko jiki 5 pen pukun doan akan sama nili pen Kami panta kardom, kami nilimen lagi, sami bobita diti, nilirong lagi, gitu. jiki pu din kakun Lalu, Prangsi bang ke surupar pilo, tidak jeng kahabar pen sami ason ketek kamu cepat lang mati isi album mati So guys, non bang edi meeting do det pen mana non la nang fancy kaberti pu alun non asap su pak langi pula sini di nampak tang po aru mga non pen non da kacetong pen pu lang lo lindom blocks alang al ko ita chini pen pesan lo Non hai, lama seni ya. lama seni di Premier show. Tiket nane. lama seni di penap nang itu tak tek long po penap dap long pe Ini soi bayi chong ding Soy baji long dili asap su setan nampak lang po pu arum non kapak lang lok lo Lasi guys non bang ke film kelang pen kijut lo pen paklang lo pen di nama parju ko mana film ko son ma pula se SK sal pen SK sal son lo karo mesen ma video lang mesen non hejong video lang ano lapen churo lo li la bangso alam marjan kareli so dilipana chu pha pot lapen ni nai tong dun ninga rong pilo lapen churo lo pongkos official la team dum manan lapen la so nang fancy ka berti po alam marjan bangsola marjan mana pinap si ka YouTube film po release bang pinung release lo ta YouTube mo pinap film po ada pongkon channel bang ke pongkos official po na pen na bangso alam marjan mo kinet bang di mar lo na pen indo ni po